sana yale majaribu ambayo yanatokea. Sasa shida ambayo katika muziki wetu si wa gospel, si wa profan, sana sana acha nizungumzie kwetu sisi profan. Sisi gospel. Ndio. Gospel tuko tatizo moja, tunakosa support sana. Ndio. Haimaanishi kwamba tunakosa Wakristo ambao wameokoka, ambao wana fedha, ambao wana uwezo, ambao wanaweza kutusupport. Tuna mapasta ambao wana vipato. Unaona? Lakini kusema wapate kukuaminia na wakusupport ili tupate kuitangaza injili kwa pamoja. Ndio. Yaani wanabania sana. Unaona? Unaweza kutumikia kanisa hata miaka 10, hata miaka 12 ikaisha. Unaona? Unawaimbia vizuri, unafaa kila kitu. Lakini hawatawaza kwamba kutokana na kitu ambacho kiko ndani ya huyu kijana acha tumchukue, yani ikuwe kama njia ya kufanya injili yetu ya kuweza iende mbele. Unaona? Support kwa sisi wa Kristo ni ndogo sana. Unaona? Lakini ukiangalia watu wa profan, uko na kutanisha msanii anatoka tu kidogo tu hivi, anapata tu bosi tu fulani hivi tu papa, unaona? Anatoka. Lakini sisi wa gospel hatupewi support ambayo tunastahili kupewa katika muziki wetu. Unaona? Sawa, ngoja tuende kumaliza kipindi, lakini kabla tujamaliza, hivi unahisi kwamba kwenye uimbaji huu wa nyimbo za injili